kini kilong kacing don jongkibuan napo RPR nonggram Legislative Assembly Constituency kabala update hakashitarik u January arpau arpulai madanderting kenda hajar arspa arp nyobun lajkor sanajal praspa sanpusau pernai plus lam air arajar kendai spa lai smith pelun lahajar praspa nyobun riu prop sajengiem yo mau usam bat mamutho arajar praspa nrupsau nongkrem plus yopam tia lahajar lai spa kendai pau pemlakrai pelun lahajar praspa saupunyo rang bibi sao mau sing mau narin lengkiens mau yong arhajar nruspa arpulai mau penti shejar kendai spa lai puar ormasi ujo nyau spa san puar kenton umon nongkrem praspa nripu nyau bat lada khenlang yaparo kicingdon ki polling station kilong nripu arteli ki cenrang khat prahajar khat nyongut kentai arpo jar shispa sapo prangut bat lada khen total lang kilong lai po prahajar shispa nripu sangut ki kandidat ki banyakun nakane kanongkrem constituency bat yano PIBet banpa syaka assembly banlong uta unong yada jongkari bat kacaj meriu kasi hangne kidon hadu kumba nrungut AA ki kandidat kumba kilapen bana hapo social media banangkong dasakiat lamare naka NPP lambor marnyang naka UDP agent star kurkalang naka PDF bindo emlanong kertong simen Jonas lamare naka TMC bat ba ardan melar basayamaj ubadai ru presiden jongka BPP yakabangila tipai ba kumka voice of the people party lane kata kasur kacong kipai ba na pedeng kilai po prahajar tam ki vote na po nongkrem constituency yano PIBet banpa na pedeng kini ki hendrengun saai ki komen ki chongpi hapo mano bandai uta u kandidat u banyasa nakabanta kari berkacaj benriu hakane kacela mikhalaya gejangi kum ki pajpa jongkon nongkrem constituency pidai banjit ya ubreu bastan bat ubreu ba sempang nakmata ke constituency bat ya kari kasih baro kawai te yami pajba baro haka at punyo trek menta ubenai bat ya kari sol pat ngin sayo haka artrek ubenai balai di tangkini hiki video kublai shibun ngin saya syam yang pat hakawai ke video